Ve kon bol te kan epo Jesu mena chi now in the logo na ta na bol ham ni na ho pilo la kan hal na chi beta khabe hin beta hin da sa ta mai che in the name of kan hal kho chi beta lhagao mai beta chi oh hallelujah Jesu na thi san gong te ser go ve he chi ka now jong Jesu thi san kan ser gong te ser go ve ka hal ta chu ne nam ni in nin don bu tam kan hal li tam ki beta chi tong ke na beta chi beta lhagao mai beta in the name of Jesus. Iki hauda hamare la kan hal kan yang bol ditam seta. Hinbeta khabe hinda sata. Ama hinan bol to thilha ya thila bola bol dis. Bilang hinda sata. Bilang hinda sata. Hinbeta. Jesu minute beta. Namwa. Haita ni beta. Ipina logon ham seta. Ipina logon ham. Na jere Jesu mena kan ho pi ne i ham na logo pi ham ka dei cha e pi hoi lai hong na nan muang hoi lai nan mu ham ha a kho wa pa na nang i pi ho na hiong ha aku nei te na hi na thila na him kau na hi na dei chan hama ma hi na hial ma na hial no mam nom lo na ma hi ni zal tam ta na bol na hai in the name of Jesus lhagao mein kan hal kino tak sero ni zan hota ha chom khat zo wa ka hung he na tha go dan hama ha ina logo na de ka de dan akap ligati sa de dan nan nang de di lo nang chilha kau na ya mai mi hing cho na ke chen the lo dio na dal ha lo la ka hal di na beta lhagao mai beta na mi khaben ha ta in the name of Jesus kan hal di tam alai ti din ki sei ta kan hal di ne tam sei ta na pui the lo di pathen cha ma Jesu na thisana cho do sa nang ima cha na lo the lo di na dal ha lo la ka tha de ne kin han ta Hallelujah. Kan yang bol ditam? Pilau di nang chilha ma mi hing ki chang the lo di. Ji sang chu lhagao mai kan ko hal na pa ma na ka sa na mai san kam ta jota. Na lol kan at chu kan at tan. Na ta halo da na lol zo shikat tan Jesu min hallelujah in the name of Jesus. Jesu thi sanin kan share go. Jesu thi sanin kan share go hallelujah. Kino ta no mam anup lo le kang ta kino ta praise the Lord Jesus in the name of Jesus ka thare ne ta kino ta peng he ta na chan se na da la da ma la ka thare ne man kin ta Jesu mana na tu kin ta ha nang hu ngai loupi ama chu pathen cha bo chu nang thil han hu yong chung kan lo phat chom nam lo bu chon dal ha go ta nang kaw tar ki chan di lo za ma pathen cha ki phal lo chu ka i no chu ka pom phal lo du he chi sang chun ki than ta na chi da ham na hin dam ki than ta na hin no mam na chi di tam ka tha lo di la ka naw da ta hallelujah in the name of Jesus na dal ha dem ka tha din em ki thano kitim ha a ko tila na chi di ti na ta chla na kan tha du ta chna le nang lhagao bo thilha na ya ma pathen chai ka ti chla hin ha ling ye o ki ge te Jesu menin hallelujah ngai de ta Jesu menin in the name of Jesus Jesu thi san kan share go be hallelujah no mam lhagao mai chu no mam
ta sanna Jesu mina kamat ne hallelujah na thiri ta ke than ta no mam le anu lo le na dal hadam na dal hadi ta na ai ni khwan nan su kha lo de cho ne he nam nan su kha kit dem nan su kha kit dem sai ti nan to kha na dal hadi ta na kitip na koi mina Jesu mina na to kha lo de na dal hadi na ahoi lai na lun ham ahoi lai na lu adi mana lu ta hoi ana podi ahoi lai na podi ahoi lai na podi kinota na podi di kihanta ka hali dan ditam ngai lo na nagi cha chuna akama pota Jesu ni kitholi nang sang kilang zo na kama pota na dal ha kang lo kan hali bata khalin beta in the name of Jesus kan hali beta haga mai be phatta hallelujah ka hali ditam na pot di la na khol ha do pot akama Jesu ni pot kithol ta ha hono boy alu chang chang ha hono le la ta ki pot kithol ma zo ta kinota Jesu ni nam sot ngi la ka thare ni kinota Jesu ti saling kan se hallelujah in the name of Jesus in the name of Jesus kinota in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus Jesu ti saling kan se kinota gangta no ko le ta hallelujah 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 in the name of Jesus hallelujah amen amini piham oh Malta oh Malta nai mun se vera thoda na lu na di ta poi ame thau se sang thoda kipa me na dukan mo ni ga za sang taona za di ke je mini kha do wan dim lo ko na mat ding nong chale customer dim je amen customer oi boy lip dotan betan lip dai ka pesa di cho ole Malta hello how are you fine okay Pathen na lung sit dan boy nang nai mut ka na dam ta chala na le Pathen pham okay na bon cha bin dam ser ke dukan nam kai bo be ne the cha hum ka hin anu the so ta ke ho de Pathen na bo ha no le kyong ka ke pa boy okay bye